Ibaze nk'umubyeyi kohereza umwana ku ishuri mu gitondo ku isaha ya 5 ukakira inkuru mbi ko umwana wawe yishwe atewe icyuma. Ibi ni ibyabaye ku bana bane baherutse gupfa bishwe na Okello Umwe abasanze ku ishuri ry'inshuke rya Gaba Childhood Development Program riri Makindye mu murwa mukuru wa Kampala muri Uganda. Okello ni umugabo w'imyaka 38 y'amavuko. Yavukiye muri Uganda ariko aza kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite ubwenegihugu bwa Amerika. Uyu yari amaze imyaka irenga 20 aba muri Amerika, ariko mu ntangiriro z'uyu mwaka mu kwezi kwa kabiri nibwo yagarutse iwabo muri Uganda. Abaturanyi be ngo babonaga ari umuntu usanzwe udafite ikibazo na kimwe, ahubwo bakamufata nk'umuntu uvuye mu mahanga. Namwe murabyumva. Mu myizerere ye ngo yumvaga ko agomba gutanga ibitambo by'abantu kugira ngo abone ubutunzi, by'umwihariko ariko agatanga amaraso y'abana bakiri batoya. Okello ku itariki 31 ukwezi kwa gatatu ngo yakodesheje imodoka mu bwoko bwa RAV4. Yari imodoka yo gutemberamo, ariko inyuma hari hishe undi mugambi. Ku itariki ya 1 ukwezi kwa kane yagiye ku ishuri rya Gaba aganira n'abayobozi b'ishuri nk'umubyeyi ushaka kuzana abana kuhiga. Baramwakira baramusobanurira. Yaratashye. Umunsi ukurikiyeho azazanye amafaranga bari bamutumye yo kwandikisha abana. Yari amafaranga agera ku 180 by'amashiringi. Ubwo yasohokaga mu biro, abayobozi ntibari bazi umugambi mubisha afite, ahubwo yabacunze ku jisho. Aragenda yinjira mu ishuri. Ishuri ryari ririmo abana 14. Yatangiye atera ibyuma abana basimburanya. Yica umwana umwe w'umukobwa n'abahungu 3. Umukuru muri bo yari afite imyaka 2 n'igice. Umwarimu w'umugore wari urimo yagerageje kumuhagarika, ariko kubera uburyo abateraga ibyuma vuba vuba ngo ntibyakunze, ahubwo nawe yamuteye icyuma kubw'amahirwe ntiyapfa. Mu kanya gato ababyeyi bakiriye amatelefone, amarira aba yose bamwe bafata umwanzuro wo kwihorera, ariko kubw'amahirwe polisi n'igisirikare cya Uganda barabakumiriye bababuza kwihanira. Polisi ya Uganda yafashe Okello ijya kumufungira muri gereza ya Ruzira. Mu iburanisha ntiyigeze yemera ibyaha, ahubwo avuga ko yari afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Kuri ubu urukiko rukuru rwa Uganda rwakatiye Okello igihano cyo gupfa amanitswe. Ni nyuma yo kumuhama ibyaha 4 birimo kwica abana b'incuke akoresheje icyuma. Umucamanza Wishe Muhangi yavuze ko igifungo kirekire ku cyaha cy'ubwicanyi muri Uganda ubusanzwe ari imyaka 35, ariko bitewe n'uburemere n'ubugome Okello yakoranye iki cyaha yahawe igihano cy'urupfu. Yavuze ko iki gihano gitanzwe kugira ngo kibere isomo abandi bashobora gutekereza gukora icyaha nk'iki. Mu rukiko ariko ubushinjacyaha bwari bwavuze ko uyu mugabo usanzwe afite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishe aba bana mu rwego rwo kubatangamo ibitambo ngo kugira ngo abone ubutunzi. Igihano cy'urupfu kiracyari mu mategeko ahana ibyaha muri Uganda, gusa hashize igihe kinini kidashyirwa mu bikorwa kuko igiheruka cyari cyatanzwe mu 2005 n'urukiko rwa gisirikare. Ku basivile bo igihano giheruka gushyirwa mu bikorwa mu 1999 ubwo hitwaga abantu 28 bamanitswe. Nyuma yo guhabwa iki gihano, abari bari mu rukiko bavuze yuko bari biteze ko Okello agaragaza ko yicuza, ariko mu maso he ngo herekanaga ko nta cyaha yishinja, cyane ko imyemerere ye imutegeka gutura ibitambo by'amaraso y'abantu. Bamwe mu babyeyi bafite abana bishwe bari bazi ko asaba imbabazi, ariko ntazo yasabye, ahubwo abamwunganira basabye ko iki cyemezo cyafashwe cyagabanywa ngo kuko umukiriya wabo afite uburwayi bwo mu mutwe. Ku ruhande rw'abaturage bo bagaragaje ko bishimiye iki gihano yakatiwe, basaba ko cyashyirwa mu bikorwa vuba ngo kuko ibyo yakoze bitakwihanganirwa.